Kublaya pi baro kinigilonggi kubor bam takasngi. Ka office jong District Social Welfare Southwest Khasil District bar ka office jong District Child Protection Unit Southwest Khasil District haringkat ka jingya trailang bar ka Temperance Committee jong ka jingya sengkenthei Rangthong District. Kala pelong ya ka program jong ka jing Rakhe ya ka International Day of Drug Abuse and Illicit Trafficking 2023 ka badai halor kapang. People first, stop stigma and discrimination, strengthen prevention. Balapelong hapo ka Rangthong Community Hall, Southwest Khasil District. Kakongwai R. Maulong, MCS Additional Deputy Commissioner, Southwest Khasil District, kalalongkum ka Kongsan. Hagani ka sngi layo ru ka jingpin iya ka drama lingkot na ka kinhun jong uba Loving Star Nongrem na ka jingya seng samla jong ka balang Presbyterian Rangthong. Lagi awareness program berpun. Mana bala angkep pun puai hadu nasional nabi. Numlong bateri sistem, numlong bateri kai. Mah, atli di puai ni. Alah, pun kita bilang konsep ini apa yang saya kembali. Sangat is not merely absence of diseases. Kemudian, jengkau cikia anda kata absence of disease, but the state of what? Physical, mental, and well-being of the mana? Of the pay of the man. Then, what they can buy, bomba itu Jepang kan? Atau Jepang support. Tang saya orang berpikir pasal support, dia itu bukan dia yang pemerintah. Ini tak kembali ke penyiar. Ini dah sampai ke pelai yang ni, bagi trade berusaha ke pelai. Tetapi ini cuma berkat di dombel, nak trade drugs, apa syarihat, mungkin juga bam tadi, mungkin juga sumber selek, mungkin juga kredit Tesla, mungkin juga itu. Tak seperti ni, hal tahu kamsniu, kamsniu, mut kata kini di, kamu beriu bam atau beriu bomba di juga juga.